سروکی کاروانا امید یا مردینه فاتی آخمان میوانه منه از بنیون بخیراتن سرچاوه خود جو راضی به خود تعالی جوجی راضی به ما مستیم که هنجی زانن سیونیستا چته ترور هرتم ایریش غزه ایدکن بخسارن جانی را ایمالی جی چه بویه گلک شهید هنن بریندار هنن کسینتین دست سرکرین هنن روشا غزه یه گلکی دجوار بویه روژن بزور و زحمت در باست که فلسطین خلک فلسطینه زخوازم جوه پرسه بپرسم اونجی وک کاروانا امید آلیکاری دکن جبو غزه یه گلو آبوری و اقتصاد غزه چوا بویه گلو غزه در روژن آبوری بزور و زحمت روژن چوا در باست که اون دکارن درباره ویده معلوماتم به مرا پارو بکن. بله خود جو راضی به گواه و فرصت دامه وان رمانی خواه فکری خواه به تماشوان پار بکن به برای خواه پار بکن براستی ایرو حال گو غزه فلسطین و وان باجار فلسطینی دیدنه براستی ایرو دل مرو دیشینه حالکی پر غداره يعني شخوا بري وك حبسكي وك باجاركي حبسكي مظنبو بل ايرو تشتيقوا حالتي ديا قات بلكي دهقات بلكي صدقات دجوارتر حالي قوتي ديا فيا دلما ديشينا ايرو از خوازم بتني بيجم جبو قوتي مرو حالي فلسطين وغازة فين بك يعني مثال تنيج مربس به ايرو يعني الروشة عالم اسلامي وبتوایل روشا جهانی میزنن یعنی حبكي بتشوفوا بكن ام التركي میزنن ام الولات خو الباجار خو میزنن جبر بين خوشیا گویرو السر دنیای بویا بلال سر جبر به پاندمیه هر چقدر گوتی در و دورا منه گرتی جبه عسكر سیونیزم عسكر به وجدان دورا ما تنه به بمباب سر منه بارینجی ایرو روشا ابوری الوقت تبي دنیای يعني لتركيا المردين دياربكر اسطنبول انقره تبي باجاران جرام بويا جا ولاتك باجارك كله بفكرن كي قوتي دركتنا وان سر روي عرضي بلا وك قد خيج واره لورا قول كوچل سكاكا بمشن هما تنري بومبا باريا سروانا نكارن بخوشكاي براحتي يعني د کوچه خو د سکاک خو د باجار خوشي بسکنن بلکې استغنا قدم مانه هسير يعني چوا ابورياوان چوا يعني ايكونومياوان تجارت اوان اثر نقاب سکنه ايرو جبرگو اب ايريشن لغزه دبه يعني بصد مليون دولار ايرو خسار كيايا ايكونومي و ابوريا غزه لگورا گوتن لگور لیکولین اندی بین 243 میلیون دلار خسار هاتیه دان ابوریا غزه شخوا وگو مگو ما ifade کر یعنی اف بسالان درو دورا در پوچه هاتیه گرتن ناهلن گوتیه حتی بزماره کی برحتی تکه به هندور ناهلن کی گوتیه ابوریا کی وکا نورمال هر کسی به مشاندن بمشه وحتى بعلاجها يعني تشتي انساني وحقوقي وجداني تشتكي بسيط قلتي نخوشك هبش بو نخوشيك مرهمك درزيك بلا يعني بمساعدة ناهل قلت لك بغزة بلا يعني دليك دشينه وجداني انساني مروفاي العرضه دخ پرچدك اجا ايرو بحروش بده جاران 15 جاران 20 جاران 100 جاران ایرشی بمبایی بقتل يعني كومكجي سر غزه چه يعني انسانتي مرواتي كشتيه ابورتي ذاتا نمايش خو يعني شخو نمايه جبوغو ابوريا غزه براستي رابع سرنگا بله شخو پیشی دوی بسکنن شخو دوی پیشی دل و وجدان ما امروایی را به سرنگاه پیشی دوی ام يعني نگو اموان بفکرن ام دوی حسیات ده ام خو حس بکن کی گو اموان فهم بکن بله ندور مدو ویدیو ملی تماشا کر قیزه که بچوک 6-7 سالی دگری و گازی دیاخوت کی یاده از ناخوازم از رازم
از یا گوش وی خوی شیار نبم از نخوازم از بمرم یا جو بمب بباره سر به چاب از ام نخوازم ام توایی بمرن يعني مرو في حاله جخورا جو حس بك يعني نان تنبونا نان يعني تجارتا قوتي دمره يعني خانيه کی گوتی دکمشه وانا براستی چوچک دبینن يعني مال ملك خوي تعالى قوته بده آلیکاری بده گو وجدان و انسان و مروباتی مرور هبه ام دستکی بدن بزنا خوده وانا به دستکا مسلمانا خیرخوازا بشکل کی چقدر زور گرام بجیبه مرو کاره سر نگاه بله ما مستوى واجي قلت غزة روجين بزور وزحمت درباست كدالي ايكونومية دجي وكواجي قلت جدك زاروك جدرمانان محروم تنهيشتن دالي دندجي خوارنو قدات فنيه واجي دوی چارشوه ده جبو آلیکاریا برای که لغزه نام بکن و سفربریا آلیکاریا عاجل و کاروانا امید وقفا کاروانا امید و دا دست بکرن رغبت جوه کرا زیده بو یعنی هم ولاتی دوی وارده دستگو پشکری دا و جی هم لسر مدیا ایجی خباته و تاقیب دکن دشوپینن گلو اف آلیکاریین کون تواهی ترکیه دکن ده چه آستو مرحله ده آلیکاریه و بردوام بکه یا نه بله خودش راضی به براستی یعنی اف حال گناه فلسطینی تدن خصوصا خاص غزه تدیه جبر گوتی یعنی چقدر راست تعبیر جیده نزانم گون وجن مسلمان تیلالی کی یعنی یکی گو نه مسلمان یکی گو فله حتی جوهیه کی یهودیه کی وجدان بلا دوی حال گو غزه نه تدیه مرولید میزن تماشا دکه یعنی وەکەگەتەی خوێژی ویژدانە مرۆڤ بێ ئەv حال چ مەرۆ حیسکردن گۆ چی دەستێم بێگەرە کەس بکەم یعنی ئیرۆ چی دەستێمە تێ مەسا ئەم مردینێ ئەم کاروانە ئومیدێ ئومد کەروانیا مردینێ پێشی و ناوەندا مە ئومد وەقفا ئومد کەروانی تەوی وەلاتên تورکی مە سەفەربەریەکی انسانی آلیکاری بو غزه ما دست بکر مگو اف بانگ که آلیکاریه اف بانگا انسانیه ایرو چی مته دوری میا دل ما سردشه قلب ما بخوین دبه جعبه ما دبه بگیری بله چی مته ام کارن عالی مادی عالی آبوریه و ام دست خود تخنه بنکور و ام جبو وام برای خواه ام آلیکاریه کش خیرخوازه بخوازن ما جبر بنا اف سفربریا عاجل انسانی ما دا دست بکر ما بانگا خوکر بالی خیرخوازه بالی اهلی وجدان اهلی انسان اهلی مروف ما گو کاورن ام بهفره دست خودیقنا بنکور چجمته وقت رسول خدا علیه الصلاة والسلام هگه گوته بنیف خورمکی مابه خوش آگر بپارزه بله بنیف خورمکی مابه خوش آگر جهنم جدوجه بپارزه رسول علیه الصلاة والسلام گوتی مجی گوورن چی جوته لیرک جوته قروشک جوته 10 قروش جوته 100 قروش جوته هر کس دگور امکان خو کورن ام دست خو تخم بنکور کورن ام آلیکاریه که جبو وان برای خوانی گل هم بری وان به وجدان سیونیزم مجادله و تکوشین دکه کورن ام انتخابات بکن و ام وان تشگو ام توب بکن پره و ام چطور بکن ام جوان برای خوره با آلیکاری برای بکن الحمدلله ام غازی ام بانگا منی جبو وجدانی جبو انسانی خوازار برسوک یعنی قلبی هات و خیرخوازا اف بانگا ما برسف دا خیرخوازا لسر حساب ایبان وقفه یعنی به دی شاخ باجاران و جا مرکزه و برسف دان و آلیکاری خود دا ریدان یعنی گرک لمردین گرک لشاخ دن گرک لمرکزه الحمدلله خیرخوازا آلیکاری شاندن و اف خدمت اف آلیکاری اف بانگ ددومه داویاوی ابه نا داویاوی نای
حتى اف احتياج بخيرخوازه هبه حتى اف احتياج بوجدان وانصافه مروائيه هبه افانا بدومه هركز لجورا قوته خو هركز لجورا مال خو هركز لجورا ملك خو في خباته في خدمت دومينه الحمد لله برايم وتي برايمني قوتي موظفن دبي كاري ده دست خصني بن كفر مطبخ في كاري ده دخبتن راست راست دعايده ده وبروج الشب ده دبي كاري ده دخبتن ان شاء الله حتى جمتي اما يجي بخبتن واما بوكا مثال نمونه كوبريه كي خير خوازه ما وان تشتي قدكشينن ما اما بكينن شي مركزه امود كرواني كروانا امودي ان شاء الله اما بنا بشكل اما بكينن غزه اما بكينن اهل تكوشينه قوتيل سرناوي امتا اسلامي يوروب سيونيزم را مجادله كن جبو آوائي غزه جبو وان خانيه گو هاتنكم شاندن جبو وان زاروكي چعبگري جبو وان دايكي قوتي لهيفيا آليكاريا امتا اسلامنا ان شاء الله ام في خباتي بدومينن وام في حسيات بزنا خدي ام يعني بوان نادجين يعني ان شاء الله ام نابجن بوان يعني او مسلماني ور نبجن مقاي مسلمان لسر زمين نمانه بله ان شاء الله بوان بآليكاري ام مسلمان هنا خير خواس هنا دلوان بوريا مالوان بوريا ان شاء الله بله مامۆستا وەکە وەژی گوت دەبێت کو ئەم دەبێتدا پارێکی بشینن لێبەلێ ئەو کەچکێن کوژ برچینە بەلکی بمرنێرە بشێهادەتێرە ڕوو بڕوومانن بەلکی زکێ وا تێر بکن نەڤزەبێکی ژی بێ ئەم ئالیکاریە بەرخوادانە لە دژی سیۆنیزمێ بکن مامۆستا دەما مەژی هەندێک مایە زخوازم vê pirsêjî bipirsim dema me hindik mayê bi qazderekî du deqa hûn dikarin bersivê bidin mamoste hemolatiyên ku bixwazin ji Xezê re alîkariyê bikin dikarin bi çawa bu were têkevin têkiliyê û herî dawîn de û çi bang li hemolatiyan li rayedaran dikin duwarê alîkariya ji bo Xezê Belê xwe jo razî be bi rastî kekê me yanî ev kar derdekî muqeddes e yanî Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe kesê dîşê alîkariyê de مجول ببه يعني بشكلكي ملي خو بدوانا دي بوكا وان مجاهده قد بدري ده حرب كرنا و مزگینی از پیشی بدم دو یمین کسی گو بخوازه بکنه غزه بخوازم آلیکاری به دل من قلب من مال ملک من به برای غزه راه اف هيا لسر مال پرا امود کروانیا مرکز آناوند وقفه امود کروانی نقطه ورق نقطه تره امود کروانی نقطه ورق نقطه تره سروی مال پره کارن بکنه وقفه ما و آنلاین يعني سر وی مال پره آلیکاری خوانی نقدی چقدر يعني تل بن دلار بن یورو بن يعني ريال بن چه به artık bir şekilde کارن لسر مالپره بکیننه وقفه ان شاء الله اف آلیکاری نقدی گوهات کیا دستوانا ان شاء الله چاپ که بکینه وان برای منی غزه برای منی قدس برای منی فلسطینه دیسا کارم في شکلی بکنه ما برای منی خیرخواز براستی همان لهر باجار ترکی تمثیل کار منی بناوی امید کروانی خبات دکن و خبات دارن هنم بله يعني شوال ميردين هي لقوسر هي لباطمان هي لآمد هي لإسطنبول هي لعنقرة هي لقونيا هي هم من اسكارم بيج لهر دبر تركي شاخي وقفة ومتكرواني هنا دقل بكمل دقل بوقف بتمثيلكاري هنا وقتها بخوازن سر يعني سر انترنت بنفسين ومتكرواني نقطه org نقطه تر yani بنویسین ماردین umut kervani بنویسین batman umut kervani بنویسین diyarbakır umut kervani karım her nuan jî bibinin ciwan bibinin van xabata çawa dixabetinin çawa avad ken dilewan qalbe wan azulo azwulo dile qalbe murud ne ki goharin ci li ci
وان برای ما ببینن قلب وان بهترونه بله گو اف خدمت براست تراش بو خودیه. بله مامۆستا خدای تعالی جوێ رازی بێ ji bo ev nirxandinên we dema me jî bi dawî bû. بله ez peyvekê dibêjim ez vê gaziyekî didikim werin destê xwe têxin bin kevir ji bo van birayê min Gaza evê got bombe ser wan dibare yanî dana mal edbêm qenaeta min ji can rehettir be bi Lîrakê bi ma bi mîna xurmekê werin û jî behra xwe têxin vê tekoşînê vê mücadelê û wan birayê min Gaza Filîstîn Qudsê به يعني باليكاري نهلن ان شاء الله خوي تعالى وكمينا قدس محافظات كن وكمينا مسجد اقصى محافظات كن خوي تعالى خير وبن بسنا في شركه معنوي ده خوي تعالى رجا قيامته خير وحسنات ادرخ بيشاوا خوي تعالى جوا راضي به وان كسيغو خير كرنا ويبكن خوي تعالى خير وان قبول بك هم بريو جنته ان شاء الله مقابله بده خدا جوا راضي ان شاء الله جوا راضي به ما مصته امانه خدای بن